Biyag Titaw. Kabaalan nyo kadipay tagtrabaho, nanang? Maululawa nga ro, Joy, anak ko. Agina na kayo, pay. Di yu ipilit tagtrabaho no saan nyo akabaalan. Mayanos ko pa'y matkit di, anak ko. Ala, ito gaw yu pay laang. Ang mga no niya ti mapasama kada kayo na ipilit yu tagtrabaho. Sana mabalin. Rabiin, naskan ang makaapit tayo. Kasta talaga tibiyag tayo ang mamirmiraot, anak ko. Uray maditirik na. Kasapulan lata nga trabaho tayo. Tapno saan tayo nga agbising. Mano nga ay tinasingir mo abayad tinateng tayo lakay. Nasurok la sa nga ribo bakay. Anya, kasanoan apasamak dayta, kat ado mo tinaapit tayo, kan nangina mo ti presyo ita. Nangina ti abunaw, si Milya kandad dumapay. Nan kita man ti listaan, ang mga no nagkamali ti supplier tayo. Ay na, saanin na masapula kita apay, awan ayat ti panagtalag mo kanyak, Flora. Kunak man no nagsingir ni tatang itibayad tinatang. Nagsingir nga agpaiso, nga manula ang tinabati. Saan pa'y nga umdas apang matrikula ayo iti kabsat mo, anak ko. Anya? Nangato mo ti presyo tinatang ita. Ay, tiyak mo kang tatang mo, anak ko. Di namat kayat nga ipakita ti listaan kanya. Ado siguro manan ti advance na iti supplier tayo. Iso anasurok asa nga ribula ang tinasingir na. Nang musuusaran na kumay ti kwartangay, nanang. Amumot ni tatang mo, anak ko. Ado ti bisyo na. Arak, sugal, kandat dumapay. Nasaya at ayamat ti kasta nga raramidan da. Imbes nga runungan nyo, saan? Gastusan da matitiawan ka suskan na abanag. Mabalin ka da makita ti listahan ngayon ti supplier tayo, tatang? Agpada kayo mo't kininanang mo, Joy. Aslawan pa nagtalagyo kanya. Tatang, nasaysaya at matlang nga da may savings yu. Tapno at da mausar, no kas di nga da emergency. Apay, di ka makawaawat, Joy. Anya nga rin ti maramida, kat nasurukla sa nga ribo tinabati itibayad tinateng tayo. Saan nga min atila pang igasgastuan nyo iti kwarta masingsingiran nyo Amam, Joy, talaga nga ginlalaing ka. Saan? Diyak kaya masayang ti kwarta pagrigligatan nyo kaninanang. Itatan na pigsa kayo pa'y agurnong kayo. Laglagipon nyo asan nga itagnanayon kat napigsa kayo agtrabaho. Magsasaw ka. Kaslaan mo maamin, Joy. Mano atawanan nga agargar din kayo. Ngamawan mo't pakakitaan. Naimbag ano makaadal kami kaniading ko. No saan nga'y, awanan ad-adan nga agrigat tayo. Naawan na sayat nga ibagam. Agulay magkandyaw. Di nakpaghahipladay. Nakaungot sa amin ni tatanggang ka, Manang Joy. Ay, wan nga rod, Albert. Sakitan na nga mintimbagakan kwa na. No makorektar iti madingar aramidan na, sakitan na. Mano atawan nga minin nga gargar din tayo nga maawan maturnong da. Kat makacam-chamba tayo matitinangato a presyo. Amumot ni tatang, Manang. Di na kayat amakorektar. Ay, kumot-kutong dan iti katatrabaho da. Ngamawan mo't pulos urnong da. Dakas ka manan akadagiti kakabsat ni tatang, Manang. Istoryaan na ka manan kalakwatan. Bayaman no kasta ti kayat na nga aramidon. Basta siya, pagsayaatan da kaninanang ti pampanunutag. Inton umay atawan, ag-transfer ak iji sentro nanang. Ijaya ko nga agadal. Awan kwarta tayo, Joy, anak ko. Adda mo kapag trabahuan nanang. Agtrabaho ka. Kasanungay ti panagadal mo. Agtrabaho ka, kabayatan ti panagadal ko. Apay, kabailam ay anak ko. Nasaysayatan ti kasjay. Ngam dagtrabaho ak iti garden tayo. Ngam awan mo't pakakitaan. Tabisyo mo't ni tatang ti pagbambanlugan tayo. Ay, kat no anya ti planom, suportaran ka, anak ko. Basta di mo baybayan ti bagem.
Apay nga ya pinalubusam janak mo nga gadali dyan sentro, Ruel. Amangan mo no kayat nalaan kag paliwawag. Nasayaat mo tiday, no'y jayin ti pagadalan naman ng Lucia. Tapno natal na ti biyag ka. Sa balit ugali da jajaw. Nadama ibaga kingkwana, kontrain na. Anya? Diyak ka mau, dumakdakil ti ulo ti anak ko mana. Nalaing pa yan asumumbat. Nabayag ka no nga agargar din kami. Ngamawan ka no mo ti pakakitaan na. Na? Apay ngay palubos mo kas na titrato na kan ka. Ay no siyak takin anak kan ni Joy sigurado makaraman kanya. Nawan na, narabidag ti kasta, siyak ti madaksan. Amangan no idarum nakpay. Albert, amangan no aramidem mat ti kas itinaramid ni Joy. Ti papanaw na. Tata, pudnomit ngamin asaan nga itag na nayon, kit napigsa kayong agtrabaho. Di mo kanunungan di kamsamaw. Amo na ang maigatang amin itimakan ti kwarta tayo. Sa pulan na lang. No sa dino ti papanan ti kwarta tayo. Ado ngamin ti bisyo yu tatang. Osto tinakuna ni Manang. Mayat no adda ti urnong tayo. Tapno adda ti pakakitaan na pagbambanugan nyo. Ken pang emergency lang ah. May saka mo Albert. Sak nga amayon ti isuro yaw. Amok dagitan. Saan ang masapol nga ulit-ulitin nyo nga ibagbaga? Makatawanan, sipod nagnad ni Manang Joy sentro nanang. Kumusta mo't nga tanti kasasahad na ijay? Awagan ta inton madamdama anak ko. Kahiliw ko ni Manang nanang. Di bale, tamanula abulan ng ti Orion. Agkoleho kamutan, Albert. Makatawon man ang tinapalabas. Umawan latta ti pakakitaan ti pagbambanugan tayo. Kit saan yung matin nga ikan ni Manang iti kwartada. Tadagat nga ro trabaho na, bayad ti panagadal na. Tangiwat mo anak ko. Amangan mo mangag na ka ni tatang mo. Kit amumot akagurguran na amangag ti kasta. Kun tadi na ammut agurnong nanang. Gastos latta na gastos. Husto ni Manang Joy. Saan nga ammo ni tatang plano itinapinta sa masakbayan ti pamilya tayo. Ngam makuriktan, sakitan naman. Anya, sarungkaran yun ni Joy kung ang bakit. Lakay, mapantayon to akada Albert. Talo tayo amang sarungkar kini Joy ijay sentro. Saanan? Nagpakalaing tumuladay dyan anak mo. Amom lakay, pagsayaatan ta ti pampanunutan ni Joy. Di mo met ngamin ammo ti agtipid. Ay kanwan gayam, nadamag ko nga inlibre manan iti arak dagiti ko kumparim. Agasam dayta. Nag-advance ka iti kwarta iti supplier tayo. Tapno adala paglibrim ka dagiti kumparim. Ay na, may saka mo, Flora. Awanan! Naakaran kan iti ugali ti anak ta. Apay ay apat-pat yung ida. Nalalaing kat dagitang anak mo, ngumsyak nga amada. Kumusta ka, Joy, anak ko? Nasaya atlat tamot nanang, da kayo ngay? Kas iti sigod, trabaho kami latta trabaho. Ngamawan mo't maiduldulin a kwarta. Apay, talaga sana nagbalbaliw ni tatang? Ay, nakasaritak nga ron ti supplier mi. Kat nakunana ang nag-advance ka nun ni tatang mo iti kwarta. Ngam imbes nga igatang na iti masida. Saan? Taarak mo tigin atang na. Ala, di kay madanagan. No saan latang agbalbaliw ni tatang, siya kunti mga ramid iti pamuspusan. Tapno pumintas ti biyag tayo, nanang. Ay, agyaman tada ka akatulungan ako. No siyak nga minti agsao, kat sigurado aguraan nakjay amayo. Gimata nga kiti grocery sa yawid yo ni Albert, nanang. Nangalaam iti ingatang mo, Joy, anak ko. Tay sweldo ka, nanang. Imbes nga usaram iti panagadal mo. Adda pa'y mo't nabati. Adoy, pagplete yo. Ay nasaanan, Joy, anak. Usaram ki di dayta. Alakit din, alaan yun.
taamok nga awan manan inten ni tatang akwar tayo. Nangalaam iti inggatang mo iti groceries, Flora. Inted ni Joy nga anak ta, lakay. Anya. Part-time laang ti trabaho ti anak ta. Nga makaurnong lata iti kwarta na. Kay, apay akas ti bagbagam. Pangagannak maneng. Makaurnong tamat kumakit uray basit no saan ka anabisyo. Apay akas tamanin ti palagsasaum kanya. Timangsit ka manen, Flora. Naggapu ka lang iti anak mo. Kas tamanin ti palagsasaum. Kasano nga rot ang makaurnong ta. No basit mo't ti mabati abayad tinatang. Talaga nga awan ti mabati. Tadi mo amo ti mangimanage iti kwarta, lakay. Di mo kaya ti paisuro. Agungat kamat no makorektar ka. Iso ang makaamu ka nga ro. Anya di pagsarsaritaan nyo ken Albert itay Flora. Agadal iti kolehyo ni Albert, lakay. Apay paylaan. Agardin tayo kitay. Awan kwarta nga ramatal na. Adda, basta isardeng mo ti agbisyo. Ni Joy timang tulong iti kapsat na. Ay kitala ha. Baka mungarod ni Joy amang paadal iti kapsat na. Para makita ah. Ti ko na siguro ka nalaka. Albert, adda ka din tagdatatang allowance mo? Ada 500 nga inted ni nanang kanyak manang. O sige, siya kung ti makamu iti kwarta pag-enroll mo. Ilistam lat na manang. Payadak to keng ka. Ay na, sana na masapol. Sana balit adandani ako naggraduar. Saan na masapol ngagtrabaho ka, ading ko. Siya kung nagtrabaho, tapno may pamaysam ta agadal. Nakababayin din ka manang. Awan ti ron nga pagbainam kanyak. Kabsat ka nga ron, kabsat nak. Kaya't ka tulungan. Ipakita ta ni tatang nga uraan niya pa iti kinarigat ti biyag tayo. No ipapati tayo tagtrabaho ka na gurnong, maragpat tayo ti arapaap tayo iti biyag. Ikarig manang. Igaid ko ta agadal. Tapnusan ama sayang ti kwarta a pagrigrigatam. Ay. Sino ti mawagkin ka itay Flora? Ni Albert, lakay. Abay, awanin ti kwarta na. Kung lakto magabay. Ipili na dadyo'y ta muna. Kung naman na sino na laing manog sasaw. Saan adimawat iti kwarta? Taada ka no ti inted ni manang na. Anya. Naimbag pa'y ka ni Joy nga anak ta. Masuportaran na ti panagadal na. Kaan ti panagadal ti kabsat na. Saan akas ka na ta? Nagbasi ti maikitadakin ni Albert. Di ta pa'y maikanan ni Joy. No, nabalog ka nga ang trabaho. Oray, saan ako natulungan? Agpurdi aglangan ito sa bali. Agsapol ka matan iti paghipurdi ha. Patpatsim to, marami kayo bagbaga na dyan, Joy. Manulat tawon na. Kunamla na sino, akalay nga mga. Kurang pa iti kapatasan na dyan. Kalpasan ti upatatawan, aggraduar ka matlaangan, Albert, ading ko. Agyaman naklaunay kadagiti tulong mo kanyak manang Joy. Awanan yaman na. Kung naktumot kan ka, no desidido ka amanggon o di tarapaap mo, ado ti pamuspusan. Nagado a groceries na ito yun, Joy anak ko. Wala nang nagsweldo akmanan. Mayatan ti trabaho kita. Ay, proud ako na ikan ka anak ko. Ngamin, nagunod mo dagiti arapaap mo. Saan kan nga agparikot iti kwarta, tanapintasan ti trabaho. Anak kita yan ni Manang Lucia. Marabianak nga gawin. Kasangsangpot lang dagiti anak talakay. Rumar ka? Ada na pati kapagsaritaan mi ken Manang. Sige, mapana ko. Aging kan samat ita kat adda sakit tinakam ni tatang kanyak nanang.
Sa baling amin ti pagawatan na iti bagbagamkan ko na anak ko. Sakitan na unay. Di na kayat ti maisuro. Nangatong amin ti pride na. Panagrik na nang amin kat husto amin ngar aramidan na. Ay, talagan sang awanan ti panagbaliw ni tatang, nanang. Day tangarood ti saan na ama amires. Ipilit na ti ambuna. Kitain nyo. Aging gaita kat awan ti naipundarme. No saan kayo ang nagpursige nga agkapsat? Awan saan kayo ang nakaadal, anak ko? Isong agyaman unay kada kayo. No kasta, agradwar mo ni Albert iti kulehiyaw, kabaguys. Huwag ka no manang. Sa anak lang ang interesado dita. At alimastog yung babae, akanakam. Tadi adalang. Sumarunong tumutag na yung Albert. Katapay, palubos mo lang na nakastaya. Ay saan? Ito raya may data si Katyamada. Di dagin lalaeng. Takurang paitam mo dagitang anak mo. Ngam nagsasauda kaslam mo damin. Kaslada kalainganan. Lima atawanan nga agtrab-trabaho ka, Albert, ading ko. Adamot siguro urnong mo. Mabalin mo ti mga asawa. Adamot basitan manang Joy. Yung sa anak pala mga asawa. Umuna ka ba ya? Jack pa'y namam mo ti lalaki para kanyak. Naimbagkan ka at adan nobyam. Kurang pwede urnong ko manang. Plano mi kami tagnegosyo. Ay, wana. Mayat ti kasta na panunot yo. Agurnong kayo para iti masakbayan yo. Saan ka nga agsaysayang iti kwarta? Pagadalan ta tinapasama kadananan kan tatang. Kitaam, lakay kan bakit dan ngam awan na pulos na ipundarda. Takasano, bisyo mo ti papapanan ti matmat gadanda. Wala nga rin manang. Isang aramidak ta amin nakabaulak. Tapno saan ko mapadasan tirigat apagdaldalanan dananang kan tatang. Wana ding, ngam ureno kasta? Tulungan talat ta dagiti dadakkel ta. Nyamot kan kasto yan nagbanagan tibiyag ta. Flora ba kay? Nakapsutan ng trabaho. Awan mo't ornong ta. Mabainak mo't dumawat ka dagiti anak ta. Tamok nga awan tila itultulong ko ito. Iti panagadal ta. Adamat basit ornong ko lakay. Ornong mo? Wan. Inurnong ko dagiti tangdan ko iti. No kasta nga ag-sideline na. Saan ko laang nga imbagbagakan ka? Taamok adawatang manen. Ay, anyan. No sa anak ko managsaysayang iti kwarta. No dimngegak ko makana kayo iti pamagbagayo kanyak. Anda ko mama na ipundar taba kay. Tanapigsak ti kita ti garden tayo te. Oh, adto ti kwartayo nanang, tatang. Nagadumot a kwarta da ito yan, anak ko. Magano awan mo maurnong yan. No kanayunin na kami nga ikaditi kwarta. Wan nga raw, anak ko. Adaor nung may tatang. Naggapo ka ni Albert ita duma dita. Idulin nyo tap na dagastusan nyo. Nang runa itatadiyon ka ba lang tagtrabaho? Bababay na kung kada kayo, anak ko. Paspasinsyaan ng lakuman. Iti na isausawang ko iti kalabas kada kayo. Pasensya kayong matan ay ti panagsasaok idi kada kayo tatang. No adaman na isawang ko nakasairan tirik nayo, day takot para mutlang iti pagsayaatan nyo. Masayangan nak ngamin iti kwarta pagbambanugan nyo, tabisyo laang ti papapanan na. Mawatak itan. Husto kaya. Kabayatan ang napigsa tayo pa nagtrabaho. Agurnong tayo. Tasaan nga itag nanayon kat napigsa tayo. Te pagyamanan ta lakay.
Inggaed dagiti anak ta tinagadal, nga uray awan na it-itin mo kadakwada. Wen nga ron pakit. Ay na, agyaman na, tananakem kayo, nga anak ko. Imbagbagak ide, nga awan amuyo. Ngimsak bagayang, ti awan amu na. Umayak man, kabagis. Sumra ka ama ng losya. Nagdadakal pa dagitabag mo. Pinapanaw na ko nilakay ko, ading. Apay? Ay, naiskam nga mentornong medye bangko. Tada ng yinvisak, nga miskam man. Iso pinapanaw na kon. Dakkel nga minakwarta tinapukaw kada kami. Awan sa bali papanak. Iso makipag naudak pa'y man lang diti balayaw. Kaalaa. Di ka mabalin abaybayan. Takabsat ka manang. Tang, mapanakon. Ne, anda kay magkaya manti. Ay, wan ka na kan. Kumusta ngay? Ay, katkasto yan. Nasihat la tanti. Ay, anak ko. Makipagnaid pa'y laang nantiyo diti balay taawan pagyanan na. Pinapanaw ngamin kanu ng kelyo iti balay da. Ada saan daan nagkinawatan. Kastaya. Nalaawan problema iti dayta. O sige, anti. Agnaad kayo lang diti balay. Ket no da kasapulan nyo, ibagayo lang ganyak. Sige, mapana ko na. Nagibata kiti kwartayo kanina ng tatang. Sige. Ala, agan-anad ka anak ko. Napintas ti trabaho dagiti anak yo, Ruel. Matulungan da kayon. Nakaadal da dua, manag. Gapumilaang iti sakripisyo da. Isuda, tinang paadal iti bagbagi da piman. Ay, malagip ko lakit nga ro dagiti imbagbagak idi may papan ka dagiti anak mo. Imbagbagak nga awan na pinta sa masakbayan da. Tagpakalaing da mang bagbagaken ka. Ang amita, nagunudan darapaap da. Uwin manang, isuasan gayam anasaya at ti agsaw iti patapos. Taditay tengay tigasan ken masakbayan ti tunggal maysa kadatayo. Biyag ti tao. Congratulations, Ali, anak ko. Nakagraduar ka matlaang nga niti kolehiyo. Agyaman nanang. Agyaman na kiti ado sakripisyo yung kinitatang. Para kada kayo amin dahito abaligi. Ay naayat unay ti Diyos. Ta iso ti kang runaan na ng tulong kada tayo. Tapno makalpas kay ti panagaadal mo. Wan nanang. Makatulong akong kada kayo kinitatang. Agsapula kadagos iti panggadak, nanang. Tadakan ka na ita, anak. Kaya't kumati makatulong kada kayo, nanang. Nang runay ti panagadal ni Maymay akabsat ko. Ay, kat pagyamanak no mapanunot mo ti tumulong, nakong. No adan panggadak, isardang yun tumatan ti mapan makilablabada, nanang. Agina na kayon ton. Napigsaak pa'y, anak. Kabailak pa'y tagtrabaho. Isupay titangdan ko amapan makilablaba. Imbagla pa kitsinda kiti sidaan tayo iti inaldaw. Laida, bakit? Nabartek manan ni tatang si Mangpet, nanang. Ay, wen nga rod. Nala, mapan kan iti silid mo. Taasi ka suwakon ti amam. Agar mo sarkan, tagnusan ka maladaw iti trabaho, lakay. Wen, tani, aldaw gaya man. Naimbag ta riningnak, Laida. Ay, Nagunagan day ta sinay mo, Laida. At ta problema, masyanak lang amin iti langam, lakay. Nagkutungkan.
Isublim ti sigod a pamagem. Idisan ka pa nga uminiinom iti arap, nabakid ka. Ang amita nagkutong kan. Ay na, ore na kutungak. Dahil di akmat bakit? Danag mo na ya. Ay, nuapay nga na di mo may sarden ti panagin inom mo ah. Minalam amabartag ka. Awang pay aldawasan ka amabartag. Lagi din. Magan kamatan. Baybay aman day ta arak-arak at topikom. Kansarda nga mo, timang sirsirmon kanyak. Bakit? Uray, taday tamat latibisyo. Anya, dyan baga di asawa mi ti cellphone. Din daw. Himawag manin di kalman. Di ka kanuman anawa. Dita kadilang tirason tatang. Iso nga may kayo diti balay. Umay kayo ag sermon? Sardengam nga mingen, di kasta nga ramid mo. Din daw. Parparigatim latabagem, iti kasta nga raramidem. Anya ko mati pagarigatak nga itatang. Pagaragsakak kidi Liwliwala ang met. Agas ti bambanog ako nada. Agmalmalam nga dagit opisina itinaldaw. Siyempre, kasapulak mo ti pangagas ko iti bambanog ko Mangted kiti ti sakit day tangarak. Nang runaket ka na yun met ka naon. Kuna di asawam, aminalem ti panagbarbartek mo. Maasik ako may ti pamilyam. Awan mo ti pagkurkuranga kiti pamilyak, tatang. Wen, aklonag. Kanayon nagbartek. Ngam ititid ko mati pagrebengak iti asawa ken duang anak ko. Saan da mabisinan? Ken amoyo mat. Nakalpas iti panagadal na tinaunang anak ko. Ket tinaude, makatawan lat urayanan, makaturpos tumatan. Kasamot nga rod tabagim Saan apanangi daw dawat? Ngam kasanon no agsakit ka. Kasanoon ti pamilyam din daw. Sa tabale, nakaadalan ti nauna nga apo ko yo. Tilangan buridak nga apo ko yo, ti saan pa'y anakalpas. Imposible abay-bay andan to ti nada, inton mataya kon. Anya day tanya ibagbagam din daw. Matay nga ibagbagam mat. Katuan mat, tatang. Amin tayo, agturong dita. Ubing man kan lakay, saan nga amo tigasat na. Matay tayo amin, tatang. Oh, adtuyin ti allowance ni Maymay nga ading ko, nanang. Ay na, agyaman anak ko. Ay, talaga makatulong kan, manipod at dan trabaho. Isardeng yun ti panaglablabayo. Tadagmat na makatulong kini tatang, nanang. Ay, anak ko. Please, denggendak ko mananang. Dito'y kailatan balay. Tada kami ti ilabaan yung agama. Siyak ti mang tandan kada kayo. Alaman laengen. Makamu ka no kasta ti kayat mo, anak ko. Laida, ayan mo. Laida! Umay ka man! Bakit? Tatang! Adda di tabalay ti landlady tayo ni nanang. Napan nagbayad iti abang tayo. Hingkaya man. Tay, timplaan na kiti kape. Siya kung tagtimpla iti kapeyo, tatang. Saan? Di mo amor titimplak. Di nanang mo tagtimpla. Hingkaya man. Ha? Urayan tayo nga rodan. Tamo ka mabit lang di tabalay ti landlady tayo ni nanang. Ringan nagtorno at ni nanang mo Ay, well, at apay allowance mo. Ditoy. Ay, inikanak ni Manong iti kwartak iti nagsweldo, tatang. Lalaki din. Alay mo. Makamukan iti data. 5 gasot data. Katanga mamin na kayat mo. Dito pa'y. Ha?
Kuka mamin na korta kita bulsa ka. Lala. Bakit? Nakagtrabahon. Tay bilin ko din do Sapay ko matasan ka man na mabarte ka sumangpet. Nay ka na ya. Liwak la daytan konak may. Ay man, nalipatak mo tan. Nagsweldo agay medical man. Ato yan. Bayadam to amin na nababayadan diti balay. Itad munto matan te pagbayad ni Maymay edi pagadalan ta. Lakay, imbis sa paggatang mo iti arak ti daduma asweldom, urnungam laengen. Urnungan ta, tapagbalaytan to, tapno saan nga agnanayon nga agababang tayo. Wen, dagitin to ang nagtantagi patak dari ti pabalay da. Makikabalaytan tulat tan akad ako hata baka. Anya, ay adan tumatan kabukbukudan da a pamilya. May mayat matlaan at may lasin na pag naadan ta. Uray basit abalay, basta da pag naadan ta. Daytaysan kumamot nga agab-abang nga kanayon. Wen. Makaurnong tantulat tako nakmet. Basta dinaklapdan iti panagin inom ko. Taagas na ti bambanog ko na ita. Bagay. Nanang, no aday intriga ni tatang asweldo na kada kayo, idulin nyo. Wan nanang, da kami ti makamit ti amin na masapsapol iti pagababangan tayo. At damat ang trabaho mi agkabsat. Aniya, wan nanang, siyak dagbayad iti bil ti danong gan silaw. Tanimot manong ti makaamoy ti abang tayo. Wan nanang, kastamat ang nagiti masapsapol tayo dito nagtibalay. Ay na, agyaman na kanak ko. Nalakit, tulungan dak nga raw namang bagbagay ti amayo. Tapno isardang namatan ti pa nagbarbartag na. Dito ti suldok, Laida. Ay, pasensya ka ta. Nakisayak maden ti suldok. Bakit? Saan ba't nga rin na mabalin na jak matagastos? Iti pa nagsasango nga agagayam. Ay na, dindo, mapanan ti tawon. Lumaklakay kan, agnakam ka kumamatan. Nanakamagmat, bakit? Si kakit imit. Rugyan nakmanin ako rak. Ay, kasyang mantabagin. Ipatpatag na ka kadagiti anak ta. Apay, kaya't mo ti agsakit. Anya ka laki din na ya. Adaya mati tawa sa nagsakit. Bakit? Amin tayo. Makaptan iti sakit. Amin tayo kat matay. Laida. Sana ka mabuti nga matay. Ta agturong tayo amin dita. Nakasagana ako na matay. Bakit? Ay na, saan man akas sa tibagbagam? Anya ka kadi? Nalala. Idulin mo kitin ti sweldo. Bakit? Makamukan iti data. Uwen? Makamukan no, idulin mo. Uwen no, saan? Kwartam daitan. Bakit? Nay, Rita, kaanakan, si Kamat Kayam, naimbagman ta nakapasyar ka. Awanta, ade importante nga ibaga kante, sumra ka kaanakan. Umay ka, agyaman na kante. Kat, kumusta matan nga dagya kakasensen ko? Kumusta nga'y matitrap-trabaho da? Mayat, kaanakan, nagagudang agtrabaho. Kan isudaan ti makakaamoy ti amin na paggastusan dito balay. Ay, nasayat nga ro dante. Makilablabada kayo pa lang. Ay nasaanan, taasaan na kaya't dagiti kakasinsin mo. Didak palubusan arumwar. Asikaswak lakano idan nga agaama. Akat, una ante. Kakaiso na nga nakadalan na siya anak yo. Kat, kamusta matan nga ni Angkal, nagbalbaliwan. Sa ampay nga raw,
Artiklat kamot nga ginggayta. Apay ngay, lumakla kayan, di ba lang nagbalbalew? Ay, diyak mo'y tinayjay ng uncle mo. Awam mo dengdenggan na. Ragragsak na lakanon dayjay. Iso abay bayak man laangan. Ay, unayan ni uncle? Ay, gayam. Iso ngay mayak ta ilakla ko medya dadu mga pasati dagame ante. Anya, nay, apay nga ilako yung ay. Kasapulan mi nga mente kwarta. Pag abroad nila kaya ko. Awan mat nga men pag-alaan may te kwarta. Iso nga ilako min adya dadu mga dagame. Aniya, da kayo tin mo na nga napanunot ko nga pangilakuan ante. Numabalin kat dya kayat nga ilako iti sabwali nga tao. Da kayo ti kayat ko tapno datayon to ti agkakaaruban no bilang laang. May kayat ko sayang day dya adaga. Sapay napintas ti lokasyon tayan ti lutiyaw. Sige nga ron ante. Da kayo langan ti manggatang niya. Adang rod kwartayo paggatang yo, nanang? Wen nga agpaiso nanang. Adamat urnong ko. Mano ti kasapulan yo. Ay na, saanan anak ko. Di yu kisayan dagiti urnong yo. Tapara iti masakbayan yo dagita. Umdas ti urnong ko. Amang ano nangina ti panangilako ni Insan Rita iti dagada, nanang? Basit laang jay laklako na. Kinalakalaang ti panangilako na kanya. Tawan mo't sabsabalay. Adaya urnong yo, nanang? Wen, adda. Ngam di yu ibagbagay ti amayo Diyak kaya tamamuan ng adagatangan tayo adaga. Tapno masurpresa. Ha? Diyak pulos kiniskisayan nagitinyin intrigan aswildo na kanya. Tada kayo mutan ti makakadang agas-gastos dito balay. Awan mo't paggastusak. Iso nga in Bangkok dagitin inted na kanya. Ay na, diyan ni malpasan ti balay yo, Auntie Laida. Wen nga Rodrita. Kasla kaano la idinairugi. Ita, malmalpasan. Kat, agyang kayo ito yan. Numalpas ti balayo, ante. Wenari ta, umakar kami to dito yan na paman na malpas. Ngam, talaga kadingahan nga mo na angkal dato nga balay. Diyak imbagbaga ka anakan. Tapno masurpresa. Bakla at to no ibaga ka naggapo amin iti sweldo na tinahigatang iti daga. Ganto'y may patpatakder abalay. Ay, sabagay, nasingpat ni angkal nga ure ka na yun nga agbartak. Di jamat lang kinabartak na ti problema kanya na. Di ba, ante? Wen matkit day, Rita. Day jay laang ti pisyo na. Ay na, narabyan ka man na si Mangpot din do. Ito, oray nak, pinapintas nga asawa ka. I miss you, bakit? Nala, sumrag ka din. May ka. Apay na kita nagatoa traveling bag dito isalas. Sino te pumanaw? Ala, maturog kakit din. Inton bigatin ti panagsarita ta. Sige. Dito yan sa pati pagturog. Ay na, ay, ala, atlangan ti ulas kanpungan na. Nasigurado, jak mariing da ito yun no nagidaan. Nay, aguro kadagusin. Mas daaw lakit ni na ito. Gapo kadagiti nakita na traveling bag dito Di na amaw nga umakar kami nintun bigat iti ka barbaro abalay may. Masurpresa lakit dito asawa. Amo ka maragsak. Kadsapay lakuma. Tagbalbaliwan ti asawa. Ay na. Ay, agsapa manan. Agyaman na kapo. Tainikan na kami manan iti sabaling aldaw. Nanang! May! Umay kayo! Tatang! Apay! Ay, bumangon na kadagusan. Apay, anak ko! Hindi, tatang. Sana makasaw. Kasla marigatan niya gangas. Sana mariing.
Diyos ko! Dindo, green ka! Tatang! Sige, kung gulo naman ako! Itaray tayo di hospital tamayaw! Green ka dito! Mga asin! Hindi na kami kumapagdanagan! Green ka! Anak ko, ikaw kita iti pangiluganan tayo tamayaw! Itaray tayo di hospital! Oo, nanang! Ja, kamal, iparkon, Laila. Saan ka ba amatay dito? Ang magkapay. Jak, kabalana. Patkan kayo, pamilya. Tayo. Lakoy! Tatang! Waran. Tak. Kuba. Kurang kata kayo. Dindo! Pag-asip ka niya! Saan ka pa niya matay? Tatang! Dindo! Nanang, umay kayo kumamangan. Di kay nangnangan apulos. Jack makapangan, anak ko. Nanang, sublatan da ko'y nagbantay ti bangkay ni tatang. Inkay pa'y mangan. Awan ka, anas ko, amangan. Saan nga mo nagtitaraon kanyak? Nanang, amangan nagsakit kayo iti saan niyo panpanangan. Wanmat nga minanang. No kayat yo, inakalaan ti kanan nyo, tauray dito'y kayon amangan. Alan, ading, inkaalaan ti taraon ni nanang. Wan manong. Awan serbe dagiti sorpresa kiti amayo. Tasaan na nakita ti balay nga impatakder ko apag naudan tayo kuma. Anyangay. Kat di tayo mat ninamnama kas ti mapasamak kini tatang. Nanang, di na matan nalasatang ti pang nag-atake na. Nagsakita panunutan anak ko. Kinjak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa kalkuana. Isumat ngayam ti pakalamayan na. Kakaasimat ti amayo. Ala, di kayo unay agladladingit ta makapadakas na itakada kayo. Aglonan tayong ti amin. Ipatpatag ko na iti amayo. Ngauray ka nayo na mabartag. Nadunggulat ka na tayo ti amayo. Awatan tayong ti amin. Ta amin tayo. Mapantay amin tiyong patay. Anang, di tayo lamo no kaano. Iso anas ka na kanayon tayo nakasagana. Nanang, tapno makapagbabawi tayo pa yung muna kadagiti nagpasunan tayo. Sakpay ti pupusay tayo. Uwan anak ko. Nasakit man nga aklunan. Sige, ikarigat at nga aklunan ti pupusayan ti amayo.
Italagmin kan ka ti amin, Diyos ko. Ti pagayatam ti matungpal, Apo. Biyag ti tao. Sheila, ag-overtime ka din. Ibagbaga ngamin ni boss nga da ka nung overtime ita. Saan tayo nga overtime? Nagkari tayo kada manong rea sumabat tayo iji buffet. Kas pang welcome dinner da day kada tayo, isama pan tayo. Ay sige, takasaok ni boss, bareng palubusan na tayo. Ay, nasaya at mat no saan tayo nga ag-overtime. Gani, marik na kung tibanog ko. Cheers! Para ka nagiti ka barbaro, akatrabahuan tayo. Sapay kuma, tamagon uyo ti arapapyo para iti pamilyayo, kan para iti bagiyo. Cheers! Mga new friends, pasensya kayo, medyo nalatawa. Nagpauitak pa yung amin iti allowance di kakaiso ng anak ko. Awan problema. Ay, isugayan ni Sheila. Isumot ni Melly, ni Ana, kanda iti daduma pay. Adapay dita ni Maria, Hello, syakmat ni Nestor. Kamaudyanan ha, naadtaan tayo matlangan iti katrabahuan ang napipintas. Sana puro barako ti makikita. Naangaw ka matgayang manong Nestor. Ala, yung kakiti mangala iti kanamon. Sana tila ibagbagam. Kan may sa addan asawa kan nobyo da kita. Ha? Ha? Asino ti kadwayo asin mangput, Daddy? Di ka natagal yan, anak. Wait, nanya ti makita. Di may ipagbagay ti sa balay. Ha? Iso ni Nanam Akaril. Maturog dito balay. Kat di mo ko maibagbagay iti sa balay. Nga da pinaturog ko a babae di kay Wen. Daddy? Anyat sang-sangitam ako. Ibagam kuma. Ni Daddy, Lola. Apay ni dadim. Anyat inaramid na kan ka. Adda nga mininsang pud na babae ijay balay. Kat maturog iti sila da Daddy kan Mami. Anyat. Jak amo no ibagakin ni Maria nga anak tati imbag ati apo ko ta lakay. Kat di bagam no ilimid mo. Kas na kung konsinsya mo, day manunggang mo, no kas na. Lakay. Nagpuskol kit di ti pa nagropro para di alalaki Di pala sinaan di anak ta. Total saan na ba ta nagkalay siya? Ay, amangan no ma-stress di anak ta ijay abroad. No maamuan na tar-aramiden ti asawa na. Basta'y bagam. No di mo kaya't nga ibaga, siya kimang ibaga. Kan alaan tan di apo ko tayo di dagusda. Sana nasaya at tikas di bakit kita na nga aramiden ti amana. Maria, nalpas mo ka din jay papaaramid ni Boss kan ka? Wen, umakarak to iji bangir kalpasan ti pangaldaw. Talagang ipaparash ni Boss Nangag ko nga ibagbaga na iti nga umay ka no di manager no bigat. Saan na ba ni? Malpas ko dahi iti agmalang. Agpakada akto. Tadyak kaya ti ag-oti. Naurnong timurang ko. Awanin usara. Mabaling ka di akadwa anak sila. Tadyak pa'y unay amo ti turturungak dito abroad. Naimbag no adda kadwa. Tanaturuda. Adupay matsyar aramidak. Malpas ko siguro na dyan magoti Ay, ala nga Rod. Saan na bali? Sa anak mat siguro ang mapukaw. Ay, ni Mang Nestor. Iso ti sumungan. Mang Nestor! Umay ka dito yan. Mag-isango ka kada kami. At dapay may sabakan ti atugaw dito Kaya pa na. Nagrigat agbiro kiti bakan ti atugaw. Magabot ti tao. Wen nga Rod Ay, anda ka di overtime yun numalam? Awan o ti mi alalaki ita. Ay, mabalin ka di akadwaam ni Maria? Mapan kumakano agatang iti daduma kagawaan na. Ngam di na unay kabisado ti turturungan na dito Kasta ka di? Una, kadwaag. Pambarak mo tanti agatang iti gamit ko. Agkita tanto nga ron kalpasan ti trabaho tayo, Maria. Ay na,
Agyaman ak unay Manong Nestor. O sige, urayan kanto nga rod ijay gate inton malam, ha? Wow! Nagdakkel mo't day ti supermarket nga imayan tama nung Nestor. Nagado a chocolates, vitamins, badbado, gadgets, kan gamit apang kusina. Uy, Pasig ay US products na ito eh. Dito'y kami nga gat-gatang karagiti dagdumang karkargami iti balikbayan box. O niya, nalpas ka din. Agbayad ka, tayong tamangan. O sige Manong, intangarot agbayadan. Tauray siya kat marik na akong tibisin ko. At iti Mino, mangkita ka niti kahit makanan. Kaya hindi ka matanagan, tapos siya timang bayad. Ha? Ala, kababain mat amanong. Siyak lang arudan tinagkid daw iti pabor. Siyak pa iti ilibrem. Awan problema. Basit labanag na ita. Mang Nestor, si kalangan ti agorder. Tadyak pa'y kabisado dagito'y putahe da. Basta saan aji nagasang ti para kanya. Kasta ka din? O sige, tendak nga roda na gorder. Agyaman ako na Mang Nestor. Nabsuga. Ay, kasladyak ka ba ulan ti tumakdal gapo iti busog ko. Nasaya at mata na gustuhan. Dito'y kami ngamin amang mangan. Basta no, mapan kami iti dati lugar. Kasta ka di, Manong. Ay, mabitlaan. Inak pa'y agsian. Urayan kan tulatan ijerwan. O sige, tayo nakmatarag bayan. Agita tanto ni ijerwan. Anyat mapaspasama ka ni Maria. Aksasangit mo. Sapay, tududwa kami nagkuyog. Manyalangan ti pampanunutan na kiti makakita ka na kami. Masit ka man. O Maria, anyat mapaspasamak ka. Aping agsasangit ka. Anta ka din nasakit iti bagay? Nagsakit, Mang Nestor. Ha? Tiawanan pa ingarman. Nangyawid ka na iti babae ama si ko iti balay. Impulong kanyak ti anak ko. Anya? Ne, mapit lang. Umawag ni boss. Sumbatak di. Maria, umay ka manganan. Awan ganas ko amangan sila. Sa anak ama bisig. Ay na, saan ka kumapaapektaran iti inaramid ti asawam? Di mo papasan ti bagim. Agbatipkar ka kiti. Panubok laang na iti biyag mo. Diyak lang amin matukod ang panunutan. Noon niya tinagkurang inasamak. Awan mat nagbasola. Ngamno apay anaramid na tikas di kanyang. Apay aliniputan na. Sana maikarikan ka dayjay. Ngamin, nasingput ka. Sana mapagtalkan dayjay lalaki. Iso alipato mo. Sheila. Wala, mangan kakit din. Di kag bisbisinwan. Di mo baybay antibagim, friend. Para iti kakaisong na nga anak mo. Sheila, kumusta ni Maria? Masyanak nga rod. Saan sapay ang makaturturog. Basta mariingak iti rabii. Mangagkuti sa ibog na. Pinaayaban na kiti office itay. Dinamag na, no apay nga absent ni Maria. Imbaga ako natipod no. May papaniti na ramit nila kain na. Uwan Manong Nestor. Mawatan mo't siguro ni Maria no imbagam tipod no. Tano saan, amangan no maawol. Kat amangan no isupay tagbalin arason. Apang irilisan dagan kwa na. Nanang, umay ko kumalahan ti anak ko. Ladingitan. Ngam saan akayat jay anak mi nga agsubli ni Mia iti sidong mo Arman. Pasensya kan. Ngam nasakitan iti husto ti anak mi. Gapoy tar aramid. Pakawanan da ko nanang. Saan asyak ti pagkidawam iti pagmakawan. No di kat di anak mi. Kat ladingitan Arman. Saan mi nga itad ti apo ko mi. Aging gaadi umanugot ni Maria nga anak mi. Talaga nga awan pa nagbaliw ni Arman. Sa bali man na babae, yung nakita ka akadwala, hindi kalman. Anya? Ay, naimbaglakit din ta saan da nagkasar iti anak da. Iso na laang ta da anak da.
Kaasi ti apo ko ta. No agsina dagiti dadakkel na. Pagan alom nga iti kasya manugang. Agbalin na akalbaryo ti biyagja anak ta no di na sinaan dayjay. Wen nga ruda. Iso adi mo palubusan di apo ko ta. No umay alaan di amana bakay. Kumusta ka, Maria? Nasayata na ka umay ka dito yung dinner party ti kumpanya. Talungal daw nga absent ka iti trabaho tayo. Wan nga rod. Nakapagpanunod ako. Kan 5 antibarukong ko. Agyaman na kadagiti balakad yo. Awan na nyaman na. Ay, kaya. Urayan na ka ti boss. Ada iti table na Kasauna ka kano. Alang nga rod, friend. Tainak pa ijay ayan da boss. Sigurado ati may papan iti panagabsen ko iti talong aldaw ti baga na kanya. O sige, Maria. Sige kakatwa. Rungyan tayo di mangan. Inak mangalay ti karnya sidan tayo. Mangala ka pa iti shrimp, Mang Nestor. Tamapan kami mat mangala iti side dish kan salad. O sige, yan tangay awan trabaho tayo iti bigat. Uminom tayo kiti. Uray kasag paminsan lang. Basta manong rin siguradom lang nga kabaalam nga i-drive ti pagluganan tayo. Ay na, di kay agdanag. Kontrolak ti aginom. Nag-chat ni team leader tayo. Iso ka no ti mahitulog ka ni Maria. Ala, amangan o damot dakas nga aramidan na itigayim tayo. Relax sila. Nasingpot ni team leader tayo kan baruday jay. Anya nga iti amu tayo, baka isunti ka forever ni Maria. Sa bagay, ngam kasgayam, ikararag tayo kitya makabirok ni Maria itinapudno a lalaki ang mga yatkan kuana. Maria, kadwanak man iti sauna. Manipod nag-winter, jak pa'y nagling at apulos. Wen ang friend, day talagayam. Uray ta Domingo ita. Kan mesa, awan ti aramida. Daan na kan melingay, umay da ka di man. Saan? Tamapanda ka no maki-fellowship. Kalpasan ti sauna ta, mapantan tumat makimisa. Eksakto, at dati pang 4 o'clock a misa ijay. O sige friend, nabayag mat din ajak na kimismisa. Oh, adto yung ti drinks mo, friend. Naibus ka no ti lemonade. Iso nga anusan tan ato yung iced tea. Agyaman na friend. Ay, gayam. Kumusta kayo mutan ka ni team leader? Amo ka din dagiti naganak mo nga dan kaayan-ayat mo dito Wen friend, amo pa yan di anak ko Imbagak pa yan di plano may nga agawid iti Pinas. Sakbay nga agkasar kami dito Nakadesisyon ka kadi atalagan, friend? Amo matan, sabali ti kaugalyan da dito Wen friend, kan mariknak anapod no ti panagayat ni Anthony kanya. Di ka madanagan, tanasingpet kan man nakaawat ti nobyo. Kit nakasagana amang ibilang iti anak ko, kaspud-pud no nga anak na. Nasayahat nga rod ano kasta, friend. Kat itapay laang, kablaawan kan. Kat sapay kumata bendisyonan ni Apo Diyos ti relasyon nyo. Agyaman akmanan, friend. Kat amo ka din ni Arman nga dan sa bali ang nobyo? Jak amo, friend, tain black kun. Kanjak pulos kinasarsarita, manipod na amwak anang isang pet iti sabali a babae ije balay. Angam, kasanon ngay, no agwala, no agawid kayo. Namwak ngamin ang nagsinad a kanumot lang ije babae na. Kanimpod no kano ije babae asan nga isot amati sikog na. Awan mabalin na, tasaan kami mat ang nagkasar. Ibagbagak idi nga agkasar kami, ngam di na kayat. Ay, ket no kasapulan nga agkid daw kami iti protection ti pulis, aramidan mi, friend. Nanang, tatang, ay nanak ko, may liwak una yun kada kayo. Kasta kami ba't kan ka anak ka Wala na. Kan pagyamanan may kini Apo Diyos, tanakaawid ka si kakaradkad. Nanang, ayun gayang tatang, nanang, sumarunon to kano ni Anthony, taada pa ing kamakam na nga aramida na trabaho na. Mapan kun to sabdan ije airport intun bigat. Sige anak, kinun gayam, kaya't nakakano ang makasarita ni Arman.
Sige, tatang. Kasaritak ni Arman iti maudi agundangay. Mami, sapay kumata mapakawan mo ni Daddy. Saan ko nakitawan nga agsinobyan kayo? Tinapatag, mapakawan mo. Ngamin, no agsubli ka ija abroad, makiasawa kan. Andantun sa bali a pamilyam. Ngamsyak a mabati diti Pilipinas. Ni Daddy laangan ti kapamilyak. Sorry, anak. Takas iti nagtungpalan ti pamilya tayo. Sapay ko mata maawatan na. Di ka madanagan. Alaan kan to ijay abroad, anak ko. Basta saya atom ti panagadal mo, wan? Wan, Mami. Naimbaga orasyo, tatang. Ada ka din ni Maria? Ada. Itay pa'y nga urayon na ka. Ala, sobra ka ba raw? Agyaman na, tatang. Kumusta kan, Arman? Nupay na sakit tinaramid mo kanya. Sana masampol nga agsupyat na. Pagsaritaan ta iti nasangaat da ito eh. Noan niya tirumbang nga aramidan ta para iti anak na. Maria, talaga ka diyan na po kawan ti panagayat mo kanya. Di na ka din maawat nga asawam. Pangasin ko nga, ikanak iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ko. Ikarik, sika lang ti ayatag, saan akong nagbabae. Promise, Maria. Nakapagdesisyon ako, Arman. Kat saanin nga agbaliw ti pangadang ko. No kayat mo, agkasartan iti kabaitan na panawan. Basta agsubli ka kanyak. Sumangpat inton bigat tinobyak, manipod abroad. Umay nakidawan ti pangmalubos datatang kananang. Ta ikasar na kon iti sumaruno abulan. Iso asapay ko mata maaklon mo day. Pakawanan na ko ma. Pangasim, saan mong aramidin ti kastoy kanyak? Aklo na ka nagbasulak. Diyak nalabanan ti sulisog. Pangasim ko ma. Awatin na kumamanan. Kasano pa yun ti anak ta? Napakawan kan, Arman. Ngam kas iti kinuna, nakapangadangakan. No may papankin ni Mia, di ka madanagan. Tasyang kunti makaamukan ko na. No kayat na, sumurot iti abroad. Tamabalin kumot ngay kuyo. Ngam no kayat namat dito Pilipinas. Agyan na ta iti sidong dananang kantatang. Mabalin mo matlat na asarungkaran, no kayat mo. Ngam di mo mabalin ayawid no awan pamalubos ko. Anya? Kan pangasim. No makasampol kan tumanan iti babae ang mangayat kan. Ayatam kuma iti napod na. Kan kang runaan ti amin. Ikasal mo. Saan nga ay ayam ni ayat, Arman? Tanarigat ti makarma. Laglagi pam kumaday ta. Di mo sayangan, wano dadaalan ti panagtalag ti partner mo kan ka. Ta oras sa nadadaal, narigatan amay subli dayta. Alaga gayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Miss Rowena Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Oh, apay akas na tila nga masimang patlakay. Apay aya, pagdamdamagan ka. Naikatak iti trabaho, bakit? Anya? Iti kinado ti mabalinda nga ikatan. Siyak pa ilatin ikat damat. Ay, kasano nga roditan? Mangsapulak iti sabali apang gadak. Agdamag at tuman ka ni Paritino. Barang addaam muna apakitrabahuan. Ay, rumbang laang lakay. Nas ka namang sapul ka adagos. Amo mata kasapulan tayo unay ti kwarta ita. Nang runa kat agad adalan ti inaunang anak ta. Apay nga, yasikapay lang ti inikat da, pare. Diyan mo, pare. Amo matan nagidya ka trabahuak. Nagado ti sip-sip kada kwada.
Sa bagay, naitati sana nasayaat nga aramid, ti may sa pangtrabahuan. Isong imaya pare, tadamagan ka po ma, no adda mo mamabalin na pakitrabahuan. Anda, no kayat mo, mapan kay gaya nila kay Pedring. Agsapsapon kami, ti regular nga trabaho iti farm da. Kastaya? Uwan pare, iso ano interesado ka, ka makisarita kin ko na. Saan mo takuripot nila kay Pedring? Iso masigurado, nga umdas para ken ka, ti pasuldo na. Agyaman ako na pare ha, mapanak man nga rod ita. Damagak nila kay Pedring. O anya, kumusta? Nagsarita kayo ka din kanila kay Pedring? Uwan bakit? Mangrogi ako nintong bigat. Ay, naimbag man, tawan pa'y tinabirukan na kadwa na kumaidyo farm na. Uwan nga rod, kan naimbag. Tanaibaga adagos ni Paritino. Ay, naimbag lakit din. Kunakla no mapadasan tayo magtan ti mabisinan. Ay, jakmat itulok detan ba kahit? Iso apagyaman ha, taadda nila kay Pedring at pakitrabahuan. Kumusta nga, iti pa nagtrabaho kanila kay Pedring, pare? Metla tamat. Iso na lang ta. Ay. Open nga siyam ka. Uray ka sa no tigagat kong agtrabaho kan ko na. Kurang matimat-mat gada. Nang runa, gatsak lang tagtrabaho. Saan mo ta makatrabaho ni kumarin? Tagaw, awir kadagiti anak mi. Kasta talaga tibiyag, pare. Anda kumamot pag sideline-an, tag sideline na. Oo na yan nagagat na ita. Una, anya ngay nga ron. Kadadamot nga ron, pamilya na tao. Siga mo ti masabat ko, Sandra. Nagkapuam nga eh. Nagapuak man ijay turod, ading ko. Turod? Anya nga tinaramid mo ijay? As usual, nagaramid ak iti content ko. Content? Imbag lang nga da i-post ko manin iti page ko, Imbag lang nga umdas nga igatang iti abas to. Kaya't mo asaman, kumit kita ka ni tikasta? Wan kabsat. Iso apadasam mo tan. Awan dakas na no ipadas mo mat. Anya ti amom ngay, no agbom mat no bilang laang. Iso apadasam mo. Oh, anya na ito imot mo lakay. Ginatang ko iti ili, bakit? Usarak man, nga grogi nga vlog. Vlog? Win, padasag, tikas iter aramida ni Sandra. Isugayam ti source of income na. Anya? At damat inaramid ko na page ko. Dito lagi pusan ti aramidak. At damat din sumagmamano a followers ko. Iso mauawis mo tiriknak nga ituloy ko. Tabarang agmilagraw. May kawan na. Awan dakas na. Nasayaat mo, tanapanunot mo day talakay. Nabuyak ti vlogs ni Carlo itay. Ni Carlo nga asawa ni Rika ti bagbagam lakay. Wine bakay. Agvo-vlog mo tanaya. Wine. Adumat tayo ti agboy-boy at ti vlogs na. Sa pala ko maata agtultuloy na itay takto. Hindi sana mabayag kat kumita mo tayo. Naikawa na. Ay biro kag tumama. Tabuyag taw. Iso pa ya may nayon abuse na. On bakit? Suportaran tayo ni Carlo. Nasaan lang nga para ti bagina. No di kat para ti pamilya na. Opo, congrats pare ko. Apay pare, kung congrats ka matin. Congrats ko na ka. Ta umado ti followers kan views mo ti social media. Oh, siga kay dimot pare. Kita kan samot kan pare. Ang tamad ba set? Umdas nga igatang iti kape. Tay tama. Bilibakan ka. Makaliw-liwa nga may nagiti ipopos mo. Iso ti kaya iti viewers. Ay, uwan pare. Iso pagyamanak mo ni Sandra. Gabo tayo nawis na kamang rugi. Uwan pare. Iso itultuloy mo na tayo rinugyan. Masigurado. Dakil ti may tulong ti panag-vlog mo iti pamilya. Pagyamanak pare. Nagasat ka, Carlo Barao. Tata? Manula nga bulan tinapalabas, manipo di tinangrugi ka nga vlog. Kumikita ka mo tayo. Huwag nga rin, tata. Kinapod no na, Jack mo't expectaran nga agbum ti vlog ko. Yala, itultuloy mo na ita para iti pamilya. Agyaman na iti encouragement yo, tata. Awan na yaman na Barao. I am your number 1 fan. Agyaman na, tata. Naimbag ka pa'y.
Baro ka na yun dagiti idea ay upload mo. Si kakit di mo, saan mo? Buy-buyat dagiti pupus mo. Ay, ikanak man iti idea. Idea? Day talaga ayam. Umay kan to ije balay kabsat, ikan ka iti idea. Sigurado ka? Ay, agyaman na kabsat ah. Awan anyaman na. Awan ti sabaling agtitinulong no saan ada tayo. O sige, umayak to ijayan nyo kabsat. Tani, awan mo tin mapanunot kong i-upload. Manumot tin nga daw nga awan in-upload ko. Kaputa, awan magkangarot idea ko. Awan parikot iti dayta. No idea laang, ado ti idea. Ah? Suportaran ka, kabsat. Ni, aldawan lakay. Di ka di mapanagtrabaho ita? Ay, saan ba kayo? Aginanak, mamay. Agina na. Apay, nagpakada ka ni Tata Pedre nga saan ka mapanijay? Uri sa anak nga agpakada, ayos laeng, awan parikot. Ikatinak ano ikatinak? Ha? Norarigan kat saan nakasapulan nga agtrabaho apay kan kwa na. Sobrang tikit kita iti panagva-vlog ko. Ay nasaan kumamata kasta alakay? Rumbang lang agpakumbaba kalata. Oho. Ngamin, no saan ka nag-vlog, aging kay ta, no mano ti matmat gadam iti farm ni Tata Pedring, isulat ta. Ni, kanya litang ibagbaga mo? Lakay, kasi tinakunak, nasken nga agpakumbaba kalata. Di mo itulok abaliwan ti kwarta ti ugali kan kinataom. Nagadungay bagbagam. Makauma. Amom lakay. At iti mang ibagbaga alimastog kanumatan ni Carlo. Ha? Wun, san lamay sawon no duwati nang ibaga kanyak. Apay ka na pa kahit? At dapay ko nagkuna kanyak. Asinong batan na kanon ni Pedreng gapula ang tainungtan na. Tasaan kanuan nagpakada asan ngagtrabaho. Anya? Jak ninamnama ngagbalbaliw ni Carlo. Intulok na mo ito na binaliwan ti kwarta ti kinatao na. Una yan ni Carlo. Sana nasaya at kas niya nga raramigan na. Panagpakumbaba kumalata ti kang runaan. Saan ko mga paituray tan yaman na kinabaknang. Napanak na ki birthday di Rabi, jayan ni pare Gary. Di ka pati may pare? Sikakit di mait. Among matadya kung umat atindar iti kasta pasken. Ha? Ay na. No mapanang iti pasken, mapan makipangan. Oh, sana yun. Anya? No kahit ko timangan pare, di mapanak langin gumatang, tasya akong tagluto. Kabalak mati gumatang iti anyaman ak klas iti makan. Ha? Puno ti bagbagak. Makan man, wano, anyaman di ta agamit. Kabalak agatangan itan. Anya? Iso adya kon mapan iti anyaman na pasken. Ulitay pare. Kabalak ti gumatang iti anyaman a foods. Ay na, nakagatang ka mo gaya mo ni tibarualugan mo, Carlo. Wala na. No ti panagkunayo kahit saan ko akabalan ti gumatang tilugan. Ay, nagbidot kayo. Ha? Uray manualugan na. Kabalak agatangan. Na, apay ngaya kasta mo tanti pa nagsasaom. Saan kumamata kasta, abaraw? Nagadungay bagbagayo manin. Panawan dak man dito, itawan oras ko makisarita itikas kada kayo. Ha? Ay, awano na talaga. Nagbaliwan ni Carlo. Saan na kasi tisigod nga muna pa'y tagpakumbaba. Uli nga ron ba kay? Saan pa yun ang makasarita iti nasayaat? Jak magustuhan ti ugali na ita. Ianfalok man langan. Jak kaya't ti pan nakisarita na kanya kitay. Uray siyak, iti na minsan pa nga aldaw nga inyan falawk. Nasa Iraq ngamin, iti pa nagsasaw na. Iti na minsan na nagsabat kami. Una yun, Dayjaya, Carlo. Nag-vlog lang ang namin pinsan mo ito na nagbaliw ti ugali na. Limas tog na runay. Isaw tayo tao asa narumbang nga bumaknang. Nga po na mangibadlig may. Kurang nalagan ni baga na akabalan na bayadan ti biyag ti tao. Baybaya mo, lakay. Sapay kumaata makamiris tumot laang. Imbag ta nagsabat na, kabsat. Chat at chat kan ka, ngam di ka mat-agrep-reply. Amo mo tayo na busy ka kanayon. Awan panawan ko nga reply. Nang runa, no saan mo nga importante? Anya? Anya, yati chat mo kanya.
Kwa, adalaang matjay isan ko kan ka nga idea. Aramidam a content mo iti vlogs mo. Unay kamatay. Awa na. Jak ka sa pulan ng dagiti idea nga ititid mo. Anya? No bilang man adda pa'y idea, ay kat aramidam lata content mo na. Uno saan itid mo latan iti sa bali a vlogger. Apay ngay akas na kamutan nga agsasao, Carlo. Saan kumamot akas na, Adulakid nga bagbagam. Imbagak lang aro na jak ka sa pulan ti idea. Ado ti mabalin ko apagalaan iti idea asaan la si ka. Ken may sa kabaylak ti agbayad. Saan ko apagtatak ko nang dagita? Kung naklakit din mo siya klang tinagaramidan ni Pare Carlo iti kasta, naramid na paigaan ka. Katuan, urayak lang na baingan iti kastingin bagana. Hawanan na talaga. Namimpinsa na nagbali ni Carlo. Sipod ng ruging ag-vlog. Un nga rod, di nalakit pinanunot nga uray kaskasano kat adamot na itulong ko kankwana. Nang ro na iti vlogs na. Imbagam kumakin ko na, parang agnakam. Bayamon, adan tulat tamot andaw na. Makapasair itirik na. Nagkakwarta lang gapo iti vlogging kat limas tumutin. Kung nga raw, nagngatumutan ti panagkit-kita nga iti bagina. Adun ti tattao at tinagtagibasit na. Iso apansinam ka di ti page na. Bumababa ti views na. Kasta? Wen, nakitak idinaminsan nga aldaw. Sa bagay, awan pagtungpalan ti tao analastog ken pangas no sana bumaba. Apay kas sa tilangam, kas laburido ka lakay. Kit-kitam lang aron nga aburido akong damagan pa lang. Apay aya. Bungos basit nga ro dagiti views ko. Basitan dagiti agbuy-buy ati vlog ko. Kanak sayan pa iti followers ko. Katanya pa'y latnam na maam ngay. Iti kasta nga ugalim talaga bumabati views mo. Adun tinapasakitam. Nasair da. Iso ngayon follow da kan. Anya? Ay na, uray siya nga asawam, jak magustuhan ti kasta nga ugalim. Saan ka matasigod na kastakot? Ha? Nagbaliw ka laang hindi kumitkita kan iti vlogs mo. Iso ngayos lang kanyak no bumabati views mo. Barang mangrik na kamot, Carlo. Oh, si kamot gayam kabsat Carlo. Itaman pa nga may ka dito ba ngay? Uwin kabsat. Imaya, tada na patag nga ipagakan ka. Ha? Pasensya ka kuman kadagiti na isaw-sawang ko. Naglablabos sakit pa nagsasaw. Iso nga mo ka nasahir ko tiriknam. Nasaya ata na panunot mo deta. Naamiris ko amin na bidot. Kan panaglablabos. Dagiti bagbagak ide. Bimabapay kid din ti views ko. Kan makmaksayan ti followers ko. Imadupay kid ti bashers ko. Ado ti agkum-comment. Iti sana nasayahat kontra kanya. Agam, amok aga po dayta iti sana nasayahat nga aramid ko. May salang ti kayat asawan dayta. Amo dagiti followers mo ti saan nasayaat nga aramidam iti padam a tao. Ngam nasayaat ta naamiris mo ti panaglablabas mo. Uwan kabsat, naamiris ko amin dagita. Kat nakasagana nga agbalew para iti pamilyak. Na ikaw iti tandaanam, Carlo. Tata, Sa kubayan ang rugi kay ti panag-vlog mo. Napadas mo amin arigat ti panagbiag. Blessing day ta para kan ka. Nagrona ti pamilyam. Banagas na narumbang ay panakil. Wano aramata mangibabay ti pada matao. ha? Ti panagbalin asikat. Saan kumaan dumakil ti ulaw. Kung saan ang umato ti panagkita na ti bagina. Rumbang ang napakumbabalata. Pakawanan na tata. Aklunag ka nagbidotak. Aklunag. Ngayon tulok ko abaliwan, ti kwarta, ti ugalik. Nasaya at lukas ka. Kahit sapay na tasaan mo nga aramidan, nagitiba nagapakasairan, tirik na ti sa bali at tao. Ikarik tata. Agbalbaliw akon. Uray dagiti sigod agagayam ko. Likliklikan takon, gapo iti ugalik. Mala. Adalkin ka na ita, Carlo. Awan na saya at apagtungpalan tinapangas. Tandaan ang na ita, baraw. Ya
Amanam tanyaman a bendisyon asumang bay iti biyag mo. Di mo aramatan day tamang tagibasit iti pada matao. Tawan tinasayat ngayden ti kinapangas ken kinapalangguan. Alay kagayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless! Biyag ti tao. Kurang day 20 yung akwartak nanang. Anya, kurangan pa'y laday ta. Ito yan at. Hinayon mo iti kwartang. Thank you, tatang. Iso love na love ka kat. Tasan ka na imo, tatang. Dala, mapan ka nga rudan anak. Tama ka numaladaw ka. O sige, mapanak nga rin, tatang. Nanang. Andring, spoiled ang matlaunay ti anak na. Mairwam iti dakkel a kwarta. Gapo iti aramitan. Bakit? Kakaiso na nga anak ta ni Vina. Pasat ti panaypatid ko ken kuana ti aramida. Wen ngam saan nga ta ma-spoiled launay ni Vina? Gapukan ka, lakay. Saan? Danag mon aya. Nanakam di anak ta. Patsya ka di nagundawayan ti ginasaya at taan naganak na. I love you, Vina. I love you too, Alfie. Sapay ko mata di nagtulukuan. Mabalin ka din nga ramidag ti kasta. Kat si kalati ayayate. Si kati kayat kong asawaan. Kasanon nagsiko ka. Agsikog ka lata. Ready ka nga agbalin nga ama? Wana, takdiran ta, Vina. Ay. Mayat kit di Tapno adan pang tenglakkan ka. Ha? Napintas ka, Vina. Kinapudno na mabutbutang nga. Ang mga naisukat na. Awan tirong ba nga pagbutngam. Tasi ka lang di ay ayatag. Kasta akmat kan ka. Apay anarabyan ka si Mang Pat, Vina. Nag-research siya kiti library, nanang. Sigurado ka? Uwan, nanang. Ala, sumrakan. Ganda ni inal daw ang marabyan ka. Maudin da ito'y apanagawid mo itinaladaw, ha? Nag-research siya nga ron. Anya kayo matan. Ha? Didak pa'y mauawatan man. Vina, mabit lang! Di na kun inkas kaso. Talagang adda sa bali nga ugali ti anak ko. Lakay, namin ano anakitak ti panagbakbakwar ti anak ta. Madanak anak. Ha? Apaya pa kay? Adda atang ko. Amangan numasikog ti anak ta. Anya? Tinatatapong mo. Overthinking ka man ako na akon. Bakit? Saan ka di akas ta? Sa bali nga rod parparit na kanya. Dakkel, ti panagtalag ko iti anak ta. Nagkari, adi pala makinumnobyo. Taadal, ti pangpangruna na. Ibagam tagpaiso kanyak, Vina. Masikog ka kadi. Saan mo't, nanang? Ang pudno ka kunak man. Anya ko mga itipudnog katawan mo't. Sa anak mo't amasikog. Oh, aglangan ka iti klase mita. Ha? Apay? Basta aglangan ka, tadda pa pananta. Makita mo, pudno ti atap ko, Vina. Masikog ka. Sorry, nanang. Asino ti amatisikog mo? Ekwa, di may sa akaadalak, nanang. Ano? Kasano da ito yan? Fourth year high school kayo pa'y laang. Ay na, unay kamatan, Vina, anak ko. Sorry, nanang. Nagayatak laang mat. Nung ubing ka unay, anak ko. Di ka na nagpampanunot matan. Saan da kami kumapagsinaan iti boyfriend ko, nanang? Ay, ayatag tinobyo. Ubing pa'y Davi na kan Alfie. Tapno pag-asawaan tayo ida. Uwan nga raw na. Gamang kasalungatan. Masikugan ti anak may. Pagadalan tayo pa ida. Kat intun makaturpos da.
Sa tayo ito'y napagkasaran. Ang kasanon ti anak to, kapsa. Masikugay. Kasano nga ro na makalpas da iti panagadal da. Nagdinadan. Malaman. Kaya namang ano agsasarunon to dagiti anak da nagdinada. Ha? Agam... Lakay, di mon ipilit ti kayat mo. Kabsat, no kasta ti kunam, awan maaramidan mi. Ngam denggad tayo kumanuan niya mo timako na dagiti upin. Nanang, tatang, jak kayat nga agsina kami iti nobyo. Ura siya. Isuha please, tatang. Agdan na kami ka ni Vina. Saan nga ro mabalin? Apay, di ka makauawat, Alfie. Basta, kahit kung agdan na kami ka ni Vina. Saan na mabalin ko lang? Di mo ipilit, di kayat mo. Vina, agriin kan, aldawan. Vina. Awan mati anak ko dito silad na. Nakalukat ti cabinet na. Awan dagiti kawas na dito eh. Lakay, awan ti anak tayo ti silad na. Anya, napanandangay. Tsaka mo, awanin dagiti kawas na. Anya. Kapsat, adda ka dito iti anak ko. Awanin dagiti kawas na. Pimanaw ti anak ko. Ha? Awan dito'y kapsat. No kasta pati ti anak mo nagtalaw ba? Ay, wan, kat amo, no dito'y ti ayan na. Kinapuno na. Pati ti anak mi nagtalaw. Anya? So nga, burido kami itay ti asawa. Kasangsangpot mila ng sapol kan kwa nang awan na sapulan may. Oh, kasano da ito yan? Ay, basol ti anak yun ito eh. Sinulisog ng tumot nga ti anak ko. Kabsat, saan kumamit ang kasta ti panagsasaom? Awan kumamit ti pabasulan tayo. Taagpada nga agin inayat dagiti upin. Basta basol ti anak yun ito eh. Sinulisog na ti anak ko. Bastos na dya tao ah. Ala, baybay amon lakay. Dito'y ti imbaga tinagdamagan ta lakay. Dito'y ti numero ti balay. Ala, agtuktok ta. Adda ko mati anak ta dito eh. Anak ko, agyaman ak ta nakita dakan. Agawid tayon. Nanang, jak kayat ti agawid. Naragsak kami ka ni Alfie dito eh. Isa palupusan da kami kumanagdan na. Umanaw tayo niti pag-abangan nyo. Tas sumapul tayo tinapimpinta sa pagnaadat nyo. Ha? Agpaiso, tatang? Lakay, apay akas tamad ng ibagbagam. Bakit? Palugudan tayo daan. Itagtam ti kayat da. Ta narigrigat no pagsinaan tayo da. Ang mga no agaramid na pa itidakas. O alavi na. Ibagam ka ni Alfie. Ta pumanaw kayo nito'y. Magsapol tayo iti sa baya pagnaadan nyo. Talo ije balay. Sigurado ariribukan na kayo ti inan ni Alfie. Iso nga aglamang kayo anak ko. Tigunan, saan ka masapulan, Alfie? Ha? Tatang? Talaga akong sintidor dagiti dadakil tinubyam. Ha? Agawitan! Jak kayat? No di mo kaya ti agawid, isardeng kong timangtad iti allowance mo. Agsardeng kamutan nga eskwela. Anya? Isungag pili ka. Ni Vina, wano adal. Ni Vina ti pilyat, tatang. Kasanungay, saan ka nga agiskwela? Kapilitan tadinak mo tin ikan ni tatang iti kwarta kapagadal ko. Sapay masadsadutak mo din nga agiskwela. Ay, agtuloy ka Tadadanan kan tatang mo amang paadal kan ka. Sayang. Nagrigat. Marigrigatan akon. Makapasadut na talaga. Masadut ako nga agiskwela, tatang. Nagrigat mo ti agiskwela nga ada baby na. Sayang ti panagadal mo, nagsardeng ka. Adda kami mo't kaninanang mo, ang mga awir iti anak mo. Basta man jakon, nabannuga kon. Jakon mayulot ti agiskwela. Anya? Kagay saan na kayat ni Vina at agiskwela, sikat ti pagtuluyan mi nga agadal, Alfie.
Agpaiso, tatang? Uy, basta igad mo ti agadal, way. Uwan, tatang. Ikarik. Di nakmat nga minon kaya't apagadalan ni tatang ko. Tanaupay ka no. Gapo iti inaramid ko. Bayan, nakamenti magpaadal ka. Alfie, agpa-share tayo man mo iti anak ta. Agrivyo kita. Pasensya ata busy ak. Amummat nga umadanin ti panagturpos ko. Kastala ka na yun nun. Awan oras mon kada kami iti anak ta. Maawatam kumamat Syakla ka na yun nun ti mga awat ka. Mansyakon, nabanmo ka kun. Papanam, kat graduation di asawam itavi na. Ada importante apapanak nanang. Jak makadar ay ti graduation na. Anya? Ikuyog yun ti anak mi. Tada kayon ti mapan iti graduation na. Ada importante apapanak. Kablawan na ka, Baro. Nakalpas ka na iti panagadal mo. Congratulations, Alfie. Agamanak, nanang, tatang. Ay, ayan ni Vina. Kuan. Adda na panan na, Baro. Hello, Vina. Ayan mo. Agawid ka kuman. Ur-urayan da kadagiti agamam. Agawid at tulaan no bimanaw ni Alfie di Tabalay, nanang. Anya ka din day tang ibagbagaman ako. Saan ko ngay ayatan ni Alfie? Adan sa bali ngay ayatan. Anya? Saan ay apagsasaritaan tayon ti kasaryopin ni Alfie? Ngam apay akas tamit ti ibagbagang. Adan sa bali akayat ko pakiasawaan, nanang. Anya? Ngam addan anak yun. Kat anak milata Basta agawid ak tunawanan ni Alfie di Tabalay. Kat ikuyog kung tumutan nga agawid di tatilalaki pakiasawaak. Anya? Di ka kadag pampanunot, Vina. Didak mabalin apilitan ang mga ayat iti Jakon ay ayatan tatang. Sana mabalin ka raramidaw. Pinagandal min ni Alfie tap numaadaan iti trabaho. Kat adapang biyag na kada kayo iti anak mo. Ngam kastakit din tararamidaw. Jak nga rod ay ayatanan. Sa balin ti kayat ko ita. Agkasal kayo kan ni Alfie. Pagsasaritaan tayo di pa nagkasarayaw. Manjak, ni Michael ti pakikasara. Anya. Awan mabalin ko. No talaga di na kung kaya't ti anak niyo. Nanang. Ay ayatek ni Vina. Nganjak mabalin nga idaldal ti bagikan ko na. No di na kung kaya't. Basol ko matindi. Ngamin. Nagkurang at iti panahon ko na. Hindi ka dadalakpay. Saan nga umdas arason day na? Talagakit di asaan ngagpampanunot day dyan na anak ni. Di nala pampanunutan ti anak na ang maapektan. Ang nupay kasta nanang. Jaklat abay bayan ti anak ko. Numanugot kayo. Alag ti anak ni. Pagsaritaan nyo ana imbagday takin ni Vina, Baro. Di mo mabalin nga laan ti anak ta, Alfie. Agtalin na aditi poder ko ni baby. Agpapakasya kiti maudi akong daway. Barang agbaliw pa iti panggandang mo. Urnusan ta kumatiamin ka data. Awanan ti rumbang ormusan ta, Alfie. Tanupilitog tagsublikan ka. Saan tamot lang agbalin ang naragsak. Iso ala dingitat. Anyat plano yo anwa Vina, Michael. Ikasarnak ni Michael, tatang. Uwan tata, ikasar ko ti anak yo. Sige. Pagsasaritaan tayo nga Roden, di kasariyaw. Diyak kaya ti kada ti anak mo di ti balay, Vina. Anya? Kunak man no kunam nga ibilang maapod no nga anak mo. Kung kunak lang na jay, ngam jak pagan ano ti anak mo. Tas saan mo ta nagtawag kanyak? Anya? Ibagam ka na ng kantatang mo, Taiwanan ta ti anak mo. Walo saan? Itad mo iti pundo nga amana. Kaili ko ti anak ko. Basit pa'y unay ama isina kanyak. Diyak kaya't amaya dayo iti sidog ko. Makamu ka. Basta di mo namlamaan ama ipatig ko ta anak mo. Tas saan ang nagtaod kanyak?
Michael, kaasi ti anak ko iti bangi rasilid. Maikawa ang maisina kanya kiti pagturugan. May mayat mo't lang no maisinan kan ka iti pagturugan. Sana nairuam ti anak ko. Kaasi ngagsangsangit. May ruwam to kunak mo. May kakit eh. Tapno maadan tamad tan iti anak. Di anak ko. Sino tinapatpatid ka? Di anak mo, ano siya kasawam? Ha? Agpili ka. Tanupilyam ti anak mo. Nasaysaya at lang agsinatan. Anya? Kumusta ti panagdenayo iti asawam, Vina? Mayat-mat, tatang. Mayat ko nam ngam apayan aliday ka. Kung apayakin mo tong ka, anak ka. Tatang. Ada problema? Masya na kiti anak ko, tatang. Ngamin, saan na maibilang ni Michael kaspud no nga anak? Kanayon na abukawan. Iso akabutong ti anak ko. Anya, daytan ti bagbagakken ka. Nakastamot lang, alaan milangan ti apo kumi. Pag naidam ni Tuyay. Dua kami iti anak kong agnag dito'y tatang. Tapanawa kon ni Michael. Anya? Sina akon. Napukawan ti panagayat ko kankwana. Gapoy ti aramidan na iti anak ko. Naing pag-oras mo, Vina. Umay ko masarong karan ti anak ta. Ala, subarot ka, Alfie. Nasaya at matay-may ka. Nadamag ko ngaminti ka dayo dito eh. Iso ngay mayak. Mabit lang ha. Ayabak ti anak ta. Mapana ko, Vina. Kat atoy, mangtudak iti suporta para iti anak ta. Agyaman, nak. Di ka madanagan. Tadyak agliway amang tid iti suporta para iti anak ta. Kenwon ka, itid ko ti invitation card para iti masungad a kasarmi ti nobyak. Ha? No kasta? Agkasarkan? Wen, kat maawis kayo kadananang kantatang mo. Kasta ka di. Kablaawan ka nga ron, Alfie. Agyaman na, Vina. No maminsan, adalat ta dagiti bidot wano kam mali ang desisyon, maiwayat tayo iti biyag tayo. Nga madalat tamat ti maita dagundaway kada tayo, tapno ilintag tayo ti anyaman, ang nagbidtutan tayo. Alaga ngayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Anya ka magtan, Willie. May salatawan tinapalabas manipod nagkasarta. Ngamitakas ti taramidam kanya. Paawanan na ko, Sandra, bakit? Jack mo tinggagara day, Jay. Anya, among ka di day tangay bagbagam. Jack mo tinggagara, pasakitan tirek nam kata. Wanan kakit di dibain. Kay basan tinaramid mo ang nagbabae. Ibagam ti kasta. Apay, anyat pagkit kita am kanya. Awan na muna. Saan matakasta, Sandra? Awan pusong. Managing bubukod kakit di. Bagim lang di pampanunutam. Di mo ang panunutan ti pakasaktan tirik na ti asawam. Nagsakit na talaga panunutan, Duray. May sala ang atawan tinapalabas. Manipod nagkasar kami. Ngamita, namwak ngagsingsing narak dagayam ka ni Alice si Jaili. Ay, unay mata ni pare Willie. Hindi na ka man lang pinanunod nga asawa na. Uwan nga Rod. Nagdagsan ti barukong ko amang pampanunot asa anak nga umdas para kan kwa na. Iso ang nagbabae. Pakawanam latan. Parang agbalbaliw.
Dako naman, nag-promise asaan nan nga ulitin. Duray. Ang no, aramidan ng tumanan. Ay! Ikam kiti tipagnakman na. Wana, ika ka talaga iti pagnakman na ulitin na tinaramid na. Hello, Clarice, kanakan. Nakaawag ka mat. Wen, auntie. Apay, kasla napuyatan ka. Agsuysuyab ka mat. Saan lang akasla? Talaga napuyatan ak, auntie. Nanya kumamot ti pakapuyatan ngay. Napuyatan ak, gapoy ti panagapapadama ng Sandra kan Bayaw Willie. Ha, apay, anyat nagapaan da. Itaman pay. DJ man ngamin abayaw ko. Saan ama kontento kanimanang ko? Nagbabae ti awanan bain. Anya, ay unay matenday ta bayaw mo. Apay gwapo ayaman ni bayaw mo. Saan mat akas ta unay ti kinagwapo na? Amo mat ni tapanawan. Uray awan itsura na. Maarami dalat tatag babae. Sa bagay mat kiti Mala, sapay kumangarod tagbalbaliwan ni bayaw mo. Itatanamuanan ni manang mo ti inaramid na. Sapay la kumaa, auntie. Nakaluto akon manang Sandra, mangantayon. Manumuton nga aldaw kaslawan ganas mo amangan. Amangan wa niya pa'y ti mapasamak kan kay ti kasta nga aramidam. Ayabang nga rodan ni manong maawili. Sa dino ka niti ayan na. Aday jayan tilugan na, madama ti repair na ading ko. O sige, umuna ka na di kusina manang. Ayabak ni bayaw tamangantayon. Ayaman ako na ipakait. Gapot tamarik na kanapakawan na ko. Ay, nasakit tirik nakgapoy ti inaramid mo kanyak. Ngam gaputan na laos ti panagayat ko kan ka. Napakawan ka. Ikarik, iti ka ano man. Saan ko nga ulitin pa'y. Naamiris ko, bidot ko dahi dyan nga naramid ko. Ay, ayatan ka unay-unay. Nasulisugak lang iti dahi dyan nga alis. Ngam kasi tinakunak. Iti ka ano man. Saan na maulit pa'y. ay, nasayaat nga ron no kasta. Katsapay la ko mga ron. Tanapudno ka iti dayta nga imbagam. Madlaw ko kasla nagmeti pa nagis-isa mo ita, Sandra. Si kakit di mat, tila madmadlaw mo. Sigurado, okay na kayo ng asawa mo. Wen, duray. Pinakawan kon. Nga oray nasakit lat tirik na. Kasakadi? Kanuan pakawan lata. Andan to latamat ati gundaway, ama punas dahil sa sakit tirik na. Normal dahi ta asawam kat nga rojay tao. Ay, Sapay lakuma, tagbalbaliwan ti asawam. Anya ti kunam pare. Aging kaita katagsarsara kayo pa lang ka ni Alice itilimag. Hapon pare. Hanggang pa nga sila. Di mo kumamat ibagbagay di sa balay ha. Wala kan pare. Diyan mo ka. Kaya mo ni bakit mo kat nagbalbaliw kan. Angam saan pa gaya. Kahit ko nagbalbaliw pare. Jakmat ka ba alam aliklikan ni Alice. Ngamin, isutid mo ang ayat ko. Sakbaya nagkalay sa kami ka ni Sandra. Diyan ka mo niya tibagakan ka pare. Panunutan ko mamat asawa ma. Ini kan nakalangarutan iti kung daway ngagbalbaliw. Kan napakawan na nga. Ang aramidan madlata. Di napatag. Saan na nga mo pare? Nasam ka talaga iti babay. Sipon pay. Aklo na pare. Gapo iti kinaasam ko iti babay. Agustuak paikit din ka ni Clarice. Anya? Sino man na Clarice na ita? Diyay ipag ko ha. Kabsat ni Sandra. Nagsiksing min. Nagpigsa ti apil na. Iso adjak malap dan ti bagik nga gusto kon ko na. Unay ka matang pare. Diyan mo. Huwag pampanunot ka pa lang. Wano saanan. Masigurado nga agdigos ni Clarice inton madamdama. Iso nga ikargat na ito cellphone ko dito banyo. Lingdak. Tapno saan na madlaw. Alaak man iti video na.
Nagkana siya na biyak. Awanan kay tibay na lalaki. Bastos ka! Clarissa, pangasin. Gusto ko man. No, sana natin nag-cellphone. Jack pa yan mo, kas na tiyan aramidam. Una yung daytaki na demonyo ti panunot mo. Bilang ka, manong ko. Ngam kas takit din tiyan aramidam kanya. Pakawanan ako Jack yung kagaratay jay. Hindi pala hangkat nakarik na iti ayat kan ka. Iso naramid ko rin jay. Awanan kay tibay. Sige, tungpag nakagingat mo maka. Basta pangasim ha. Hindi mo ko man ibaga kay Sandra. Ngamin, sigurado pagtalawon na kay jay. Anya, saan ko nga ibaga iti kabsat ko kunam? Bastos ka! Saan ka may karing iti kabsat ko? Awanan kay tibayin. Ulbod ka, Clarice! Anya, siyak pa iti ulbod. Kan siyak tawanan ba manang? Naglaing ka nga garami iti istorya. Amok kan mariknak anapud no ti panagbalbaliw ti asawa. Ngamita, yaramay dam iti istorya. Manang, sa anak nga gararami iti istorya. Puno matibagbagag. Kan may sa, awan panggap ko nga garami iti istorya. Tapno lang dadaalag ti relasyon yung agasawa. Naglaing kan? No ti panagkunangkat sikat ti kanunungak. Gaputa sikat ti kabsat ko. Nagbidot ka. Iso pumanaw ka dito balay. Anya? Pumanaw ka kat di kan agsubsuglipay. Manang, panunutam kumamat nga kabsat na. Ngapsyak ti papanawam. Sana nasayat nga asawa ni Manong Willie. Di mo man pagsawan ta asawa kiti kasta. Gaputa nagbalbaliwan ni Willie. Ala, pumanaw kan! Ay, Jack, amuno niya ti ibagak kan kamare. Duray. Kinasalitam ko maida nakasangwa dwa. Sana ti kabsat mo lang ti pinagpapasam iti pungtot mo. Kabsat mo ni Clarice ng pinagtalaw mo. Ay, di ka ko mamasay riti ibagak Damag ko nga agsinsinaraklatan nila kay mo ni Alice. Ha? Agsinsinarak da ka no iti ili. Saan lang amay sa tinakaibaga kanyak iti dayt na. Ay, nagado. Uray ni Ben. Iso ti kunana dayt ta kanyak. Anya? Iso, posible na aramid na tikas na iti kabsat mo. Gaputa na asam iti babae ni Willie. Di na siguro nalapdan tirik nana. Iso ana aramid na tikas jay. Nga alaan iti video ti kabsat mo. Kabayatan ti panagdigos na. May sakamat. Agayam ta. Imbes sa tulungan na ng kastakit din ti bagbagam. Unay kamatan. Awampay na sayaat mo. Anya? Malag nagkan dito'y balay. No pinagtalaw na kagaya man ti kabsat mo kanakan. Agyaman ako na kada kayo, auntie. Mala, hustong day tapan nagsangsangit mo, Clarice. Mangan kakit di kag bisbisin, wan. Diyak pa'y mabisin, auntie. Agyaman akin ka, ha? Noawan kayo. Diyak mo no sa dino ti papanag. Kaputa pulos mata dino kon mapakawan ni manang ko. Talagang gimura kanya ako. Awan ang yaman na. Awan sa baling agtitinulong no saan ada tayo. Hagsardang aksapi na nga agadahan. Anya? Diyak ka bala na pagadalan ti bagiik. Ngamin, awan matan ti kabsat ko at tumulong kanya. Ay, di ka sumarden. Tasyak ti makamukan ka. Tumulong nga ka mang paadalkin ka kaanakan. Ha? Anya ka din dito mararamidam. Tunggal agawid kay ti malam na bartag ka. Anya ti parikot mo? Saan ko mo daw-dawatan kan kati kwarta ngay gatgatang ko iti ara ka? Anya? Unay matan na itang augalim. Pumanaw ka man iti sang wanak ta mga numatungpa ka. Pumudpudot ti ulok tunggal makikita ka. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka takasta ka matan. Saan kan ngay ayaten iso akas tuyak? Mawatam! Anya? Sipot pay! Awan ayat anariknak kan ka. Napilitan aklang anang ikalay sa kan ka.
Ngem saan ka nga ayatan? Ngamin, aging gaita, ni Alice pa lang tada iti puso kan panunot ko. Kalpasan ti amin ang nagbasulam kanyak. Pinakawan ka ng kasta ti bagamita. Aglablabas kan! No ti panagkunamgot itulok kulat ta na tungtung paanak. Nagpidot ka. Ne, apay da tarupam kumare? Nanano ka? Gimisit mo taglawlaw ti matam. Jakon maanusan tararamidan ni Willie kanyak, Ben. Ha? Kanayon na kapagpapasan iti pungtod na tunggal mabartag. Kanayon na kasto'y tararamidan na kanyak. Iso kasto'y matan tinagbanagak. Ano mare? Ti kasayatan nga ramidam, sinamon ni Willie. Siya kung ti mangipagbagakan ka. Agkumpare kami. Iso nga amok amin pag ramidam na. Ibagakan ka. Di na ko makagura. Uray na doon ti babae nila kay mo. Malaksid ka ni Alice. At dapay ni Marjay. Alice? Ganmay sa Jay naramid ni Willie iti kabsat mo. Apanggap na nga alaan iti video. Kabayatan ti panagdigos na. Pudno day Jay. Anya? Nakunak daytan. Kaputain namin namot lang kanyak. Nabayagan na pang panggapag nga ibaga kumakan ka, mare. Ngayon dito mo tagranra na. Nakakaasi di kabsat mo. Pinagtalaw mulatan nga awan mo't baso na. Anya? Iso nga itatanam mo amon. Nagpanunod ka na yung bagmare. Wan? Napatpatag di kabsat mo. Ngayon di babaero nga asawan. Di nakamura dyan ay patag. Nakaululi magkamanan. Clarice, kaanakan. Ha? Ay, kuha ate. Pampanunutat lang amin ni Manang kuha Sandra. No, kumusta nga tamat din? Ay, kumusta na nga tamat din iti asawan ha? Kayat ko kumati sumarong ka rin balayda. Nga panagkunakat sanak pa'y anapakawan. Mala, di mon panunutan dayta. Dikit di panagadal mo ti panunutam. Saan mo apilitan ni Manang mo apakawanan na ka? No saan pa'y nga ita? Ang mga nadan tulat tamat, ah? Ay, kailaw ko matan ti kabsat ko, ante. Kaslasaan ang mailiw kanyak. Ngamin, manumatan na bulan tinapalabas. Ngam dinak man labinirok. Sa pulan na kan tulat taday jay. Kung naktumad kan ka. Basta ti panunutam, ti panagadal mo pa'y laang. Awanan ka iti pain, Willie. Talaga nga iti uray ka anuman saan ka nagbalbaliw. Anya dito nga pagbagamon? Di ka naging didi. Amok amin ang dagiti limlimad mo kanyak. Anya? Agasam dayta. Kunak no ni Alice lang ti babaim. Namadapay kaya magnagan iti Margie. Anya? Apay, asinot na kay baga iti dayta ken. Sana na masapul pa mamam na asino tinakay baga kanyak. Agsina talangan. Total, awan mo't anak ta. Iso na lakalaang para kadatatag sina. Anya? Syakti ka rito iti sina? Ay, wala. Day talaga yam. Hindi pa'y lakuma, ah. Anya? No, daman ba nagapagbababawiyak aging ka ita? Iso ti panangikalaisakan ka. Tandaan am dayta. Gapulang iti kinababairom. May bagamon ti kasta kanyak. Sige, agsinatan. Pumanaw kan kat saan ka agsubsublipay. Agdadan na kayon kadagiti babaim. Total, dayta ti kayat mo. Nawayakan. Nabanugak mata na mga awat kan ka. Okay, fine. Kunaklakit din no sino ti bisitak. Kayo matgaya, Manang. Ading ko. Manang, apayakas tamat ng tilangam. Okay, aklang ading. Imayak gaputa kayat kakasarita. Pakawanan na ko ma. Gapo iti pa ng papanaw ko kan kaidi. Awanan day jay, Manang. Kan maysa, napakawan kan. Maawatak matirik nam. Gaputa asawam kat nga rod ni Manong Willie. Pakawanan na ka. Pagbababawyak ti naramit ko. Jacqueline pagkarup. Timat gayam asawak ti dakas. Sana si ka. Ha? Iso ti insaksakit ko.
Jak pinanunot nga agkabsat ta. Napatpatag kagaya makabsat ko. Ngam di asawak. Husto kay ti day tangay bagang manang. Gapot at ti agas tawak at mabalin nga agsina. Ngam ti agkabsat. Uray mamin ano nga agapan. Agkabsat lata. Awat sa bali nga agtinulong kan agsin nakit. No saan adata. Ay na, pakawanan na kaading ko. Sapay lang ko mataikan nakpa iti gundaway a bumawi kan ka. Ado din nagkurangak. Isasul nitak dagita. Mana, agawitan ni Jebalay. Kat iti ka ano man. Saan ka napapanawan pa'y?